Dr. AJ Sengkon iba jumi syaca man balong darbar ha parlimen menta ilami biang sesien ha parlimen ban kren namta ka bha kamiat ka jaban rio badru menta ka jela borok ka wei Hendrai ke basusi kalong bahakani kasien im shimlala ban pendap ya ka jingkren jongi nama lapan kutno ya ka jingkren dai speaker da ka penja no ya ka mic ka ba ikren माननीय रिकी एंड्रयू सिंह कौन Thank you, Madam Chairperson, for allowing me to speak. Dr. Ricky ilai kublai shua ya ka speaker ke bala aila di ban kren ilong bakala wei jongi labhanes niu ka shong ha ka jingle jongi menta ilai thu ba KNGT kala khang dakaan banti nasalan yau doyong hamme khlaya Hendrai ila ong ba kalong ke ba sungsi ba hadu menta dangdan ki kan hun hamek laya ki bla khot ta ki high level ki bala bun sien ba man kapor ki bla pen khen ya kan ka an khang ti dawyong ila ong shushu baka sarkar meklaya ka badai ban pet nekmi baka ne ka an ti nislan dawyong kan trekam hok hapo jela Hendrai kala fail sapa palat ban pantre kam ya kan ka an ilai thuru kat kum ka khubor Shillong Times hakatarik arpun riu barai balai jong snam arjar arpesan layo jingtep ba kumba palat waypoint knai pu arlak metric ton udoyong be ain lalap hajala mikhlaya Of Meghalaya Shillong Times dated 26/3/2025 reported that more than 1.92 lakh metric tons of illegal coal have been detected. Jai Jagannath. Thank you, madam, for this opportunity. Mo संसदीय क्षेत्र आसिका गंजाम ओडिशार प्राकृतिक सौंदर्य रे परिपूर्ण आपणक माध्यम रे अनुरोध करूची कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ शरण नैथिबा मो अंचल मारदा जहा कि पोलसरा विधानसभा रे आसुची मो संसदीय क्षेत्र रे सेथिरे वर्तमान